Ha mi xeweta ku va hi mi amukela eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wani xandla. Nseketelo wa n'wina ha wu khensa swinene. Ku endlela leswaku mi nga saleli ndzhaku eka minongonoko ya hina, tlhelani mi tshikelela na xitilokwana leswaku loko hi endla minkandziyiso nkarhi lowu taka mi ta hatla mi swi vona. Nhlokomhaka ya namuntlha, Mhani Aggie Mabedle, lava va tivekaka ngopfu hi ku vula marito ya ku Main House, va vula Mapele the Boss, Gay kumbexani Mbondzolo. Eka siku ra 15 Mawuwani lembe ra 2022, hi voni va fika va tsala post eka xiyenge xa vona xa mabulu xa Facebook, laha va nga tsala marito lama landzelaka: Gay hi vona hi ku rhandza attention. Leswi swi fiki swi siya Gazankulu kumbe vanhu va tivutisa swivutiso swo tala ku xana va nga va karhi va vula mani. Ivi van'wani va hleketelela leswaku va vula Pastor Donation, van'wani va hleketelela leswaku va vula Mapele. Kambe eka siku ra namuntlha ku ka siku ra 16 ra Mawuwani lembe ra 2022, endzhaku ka loko Mapele a fike a hlamula post ya Mhani Aggie Mabedle, hikuva na yena a vula leswi landzelaka. U fika a ku, hi timhaka ta vugeyi ni 100% sure ku xikhegudyani xa le DK xi gega Donation. I thought i vanghana, a xi khegulangi kahle. Se hi marito lama hi kota ku swi twisisa leswaku Mapele u fika a tlhaveka, kambe Mhani Aggie na vona va tlhela va fika na vona va kandziyisa kwalayani hi ku fika eka siku ra namuntlha ku nga siku ra 16 ra Mawuwani lembe ra 2022, va fika va dlayiseta hikuva va vekela n'wana wun'wanyana u tolovelekile hikuva a vekeriwa ka swiyenge swa mabulu. N'wana loyiwani i n'wana la nga na misawu swinene. Va fiki va tsala marito lama landzelaka: papa kasi why loko kokwani Aggie va ku swijuzani swi rhandza attention, kasi attention ya n'wina ka papa? Hayi boy, xijuzani va vula ti-gay u nge swi twisisi. Oho, me a ni ku loko mi kumi mudende wa mina mi ni xavela attention. Vanhu vo tshama va khechini loko swi qondane na vona boy, a ni va ti tumbeta. So hi marito lama no vona ingaku va ringeta ku vula leswaku ri Mapele wa ti tumbeta. Va tiyisisa leswaku ri marito lama va nga matsala leyi kahlekahle a va vula Mapele, hikuva Mapele u fika a tlhaveka endzhaku ka post ya vona, na vona va tlhela va fika va kandziyela kwalaya henhla. Ni twisisa ku holova ka vona swi nga va swi vangiwi hi ku vi na siku leri Mapele a tsakele leswaku Mhani Aggie Mabedle va va eka nongonoko wa yena lowu vitaniwaka Rhandzana ni Magaza, va va miyeni leswaku va ta va na mburisano na yena. Kambe Mhani Aggie Mabedle a va kotangi ku fikelela eka nongonoko wa Mapele lowu nga eka xiyenge xa mabulu xa Facebook lowu vitaniwaka Rhandzana ni Magaza. Ni twisa leswaku kumbexani ku holova ka vona swi nga va swi sunguli kwalaya ka ku va va nga kotangi ku fikelela eka show ya Mapele. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nge za mi subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wani xandla. Nseketelo wa n'wina ha wu khensa swinene. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.